Joseph Kabila wategetse DRC kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019 uhakana gukorana na M23 ngo hayikaze kuri The Truth Inside nkubwira ngo ni wa musoranye Bahati Chris nkibisanzwe nkibutsa gukora subscribe utarabasha gukora subscribe kugira ngo ujye kwakira bimwe mu biganiro tukugezaho cyangwa se zimwe muri documentary tuba twagusoreye utabashije kuba wamenya. Nuko rero leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye gukurikirana mu bucamanza Joseph Kabila wahoze ari president wa Kongo ashinjwa ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru ku gihugu mu ntambara Kinshasa irwana n'umutwe w'inyeshyamba we M23. Murabizi ibibazo biri muri kiriya gihugu ni ibibazo bikomeye cyane mpaka n'amahanga aho yahagurutse bikananirwa, aho wumva yuko leta ya Kongo ihora ishyira mu magambo akomeye cyane igihugu cy'u Rwanda ngo ko ari cyo gifasha umutwe wa M23 kandi atari ko biri. Ibi byose byabaye nyuma y'umunsi bitangazwa ko Kabila yasubiye muri DRC anyuze mu burasirazuba bwo mu mujyi wa Goma bugenzurwa na M23. Murabizi hasesekaye utuvideo hirya no hino twerekana Kabila yinjira muri Goma ahagenzurwa na M23. Nibwo benshi imitima yabo yahise yaguruka bavuga yuko ubu ngubu agiye kongera kuba umutegetsi wa kiriya gihugu cya Kongo. Minisitiri w'ubutabera wa Constant Mutamba yavuze yuko yategetse umugenzuzi mukuru w'ingabo za FARDC ndetse n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza gutangiza icyo kirego, ndetse akavuga yuko yahagaritse n'ibindi bikorwa byose bikorwa n'ishyaka rya Kabila mu gihugu. Mu itangazo Minisitiri Mutamba yashinjaga Kabila kugira uruhare rutaziguye mu bushotoranye bukorwa n'u Rwanda binyuze mu mutwe w'iterabwoba wa M23. Ibyo byose ni bigenda bivugwa na leta ya Kongo, dore ko ntacyo Kabila aratangaza ku bijyanye n'ibyo arimo gushinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu abantu bategereje ijambo Kabila azavuga n'icyatumye agaruka muri Kongo, dore ko benshi mu mitima na n'ubu bakivuga yuko ubu ngubu icyamuzanye ari gusubira ku butegetsi bwa Kongo. Mu kiganiro kuri telefone na BBC gahuza miryango hari kuwa gatandatu, umuvugizi wa M23 uwitwa Lewis Kanyuka yumvikanishije yuko Kabila kuba yarageze i Goma we abona yuko nta kibazo na kimwe biteye. Yaragize ati ese ikibazo kiri he? Nge ndabona nta kibazo kirimo. Ubwo uko abantu babifata siko twege tubifata. Twege twamwakire nk'umwe mu bantu bayoboye igihugu kandi nk'umuntu w'umuyobozi wari ukomeye cyane. Nge ndabona nta kibazo kirimo. Amagambo yo gusubira muri DRC kwa Kabila yatangajwe bwa mbere na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI hari kuwa gatanu n'isa ya ninjoro, asubiramo amagambo y'abantu babiri baba bari hafi ya M23 ndetse na Kabila. Iyo radio mpuzamahanga y'Abafaransa ariyo RFI isubiramo amagambo y'abo bantu babiri yatangaje ngo Kabila ngo yanyuze i Kigali akabona kugera mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ariko ntacyo leta y'u Rwanda na n'ubu yabivugaho kubyerekeye ibyo bintu. Kinshasa aribwo butegetsi bwa Kisekedi, Chilombe hamwe na ONU n'ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bikomeza bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Leta y'u Rwanda yo ikomeza bihakana ikavuga yuko ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa DRC ari ikibazo cy'abanyekongo ku bwabo biganjemo abatutsi baharanira uburenganzira bwabo Kinshasa yananiwe gukemura. Nibisobanutse uburyo Kinshasa irimo guteganya gukurikirana Kabila mu bucamanza mu gihe avugwa mu buce igihugu kitarimo kugenzura. Joseph Kabila w'imyaka 53 usanzwe ari umusenateri muri DRC yategetse iki gihugu imyaka 18 guhera 2001 ubwo yari afite imyaka 29. Nyuma yuko se uwahoze ari we Desire Kabila yari amaze kwicwa arashwe. Muri ndi tangazo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cya DRC Shabani Ruko Bihango yavuze yuko ibikorwa by'ishyaka rya Kabila bihagaritswe mu gihugu hose bitewe no kugira uruhare bw'intambara irimo kubera muri Kongo. Intambara hagati ya FARDC na M23 yongeye kubura mu mpera z'umwaka 2021 aho bamwe babaziza yuko ngo ari abatutsi, ati ngo atari abakongomani, ngo ni abanyarwanda baje muri Kongo kugira ngo bateze akaduruvaye cyangwa se guteza umutekano muke muri Kongo, kandi atari ko biri. Ahubwo bo bakaharanira yuko bavuga yuko twe turi abakongomani twakuriye hano, twakuriye muri ubu butaka bwo muri Kongo, nta handi twege tuzi, igihugu cyacu ni iki ngiki. Aribwo bahagurutse kugira ngo baharanire ubwigenge bwabo nabo barebe yuko basubizwa ubutaka aho kugira ngo birukanwa aho bavukiye. Ibibazo biri muri Kongo ni ibibazo na n'ubu bigikomeye cyane, dore ko n'amahanga ubu ngubu yayobeye uburyo yabikemuramo. Ni ibibazo aho Perezida Kisekedi Chilombe yitabaza amahanga agerageza ngo kugira ngo agire icyamufasha, ahubwo akamureberera amaso gusa ntagire n'icyo yamukemurira. Ahubwo nkabo aho kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo byabo, ahubwo bakitabaza amahanga, kandi amahanga nayo bafite ibindi bibazo. Nuko rero mu buryo buzwi Kabila aheruka muri Kongo mu 2023 ubwo byari tariki 12 Ukuboza, ubwo yahavaga akerekeza muri South Africa y'epfo aho yari agiye gukomerezayo kaminuza yiwe. Gusa yaho ngaho ibikorwa bya Kabila biba biri hanze y'igihugu,
byakomeje guteza impagarara cyangwa se ikibazo Perezida Felix Tshisekedi, aho yakomeje ashinja Kabila yuko ari we uri inyuma y'inyeshyamba za M23, ari we Colonel Nanga wigeze kuba hafi ya Kabila. Kuri tariki 8 Mata mu 2024, RFI ikinyamakuru na Jeune Afrique byatangaje ko Kabila agiye gusubira mu gihugu cyiwe bidatinze, anyuze mu bice by'Uburasirazuba, bivuga yuko byamaze kwemeza inyandiko. RFI na Jeune Afrique byasubiyemo inyandiko ya Joseph Kabila, aho yavugaga yuko ashaka kugira ngo atahe mu gihugu cyiwe bitewe n'umutekano abona uri mukeya, ndetse n'inyungu z'ubuzima cyangwa se ibibazo by'ubuzima biri mu gihugu cyiwe, maze arebe uburyo yabishakira ibisubizo. Kabila wari umaze imyaka 5 acecetse, aherutse kongera kwigaragaza mu itangazamakuru muri Gashyantare ubwo byari tariki 2 uyu mwaka, aho agaruka avuga ati ndi kubona igihugu cyanjye cyugarijwe n'intambara iri imbere, kiri hafi guturika. Ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira ngo maguruke maze ndebe icyo nafasha igihugu nkomokamo, ndebe yuko cyasubira ku murongo. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo Tshisekedi avuga yuko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha uyu mutwe wa M23, dore ko ibirego byo byose yabishyize kuri Kabila. Mu kumusubiza muri Werurwe hari tariki 3, Kabila yabwiye abanyamakuru bo muri South Africa ati iyo mba ndi kumwe na M23 ibintu ntago byari kuba bimeze gutya, byari kuba byarafashe iyindi ntera, byari kuba byarakemutse, ntago byari kuba bikigejeje muri ino myaka ikibazo muri Kongo kigihari. Mu kiganiro cy'abanyamakuru kuwa 4, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump muri Afrika yavuze ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo, ndetse yuko na M23 igomba gushyira intwaro hasi. Gusa iyo bivuzwe gutyo birangirira aho ngaho, nta n'ikibazo na kimwe bakemura. Ibibazo byabo muri Afrika amahanga yabyivanzemo, ariko nanone nta nubwo bajya babasha kugira ngo babikemure. Rero ukurikirana ibiganiro kuri The Truth Inside, nyamuneka jya wibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwita wakira inkuru tukugezaho umunsi ku wundi, ndetse kugira ngo bikugereho mu buryo bwihuse. Wari uri kumwe nanjye Bahati Chris, mubwira ati naho mu kanya, ni bye bye, ciao ciao.